كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يهلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر
فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن كان من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa liz-zalimina badala ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhizal mudillina aduda wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa la yajiduna anha masrifa wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba walamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa fawajada abdan min ibadina atayna
atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Seperti biasanya kami atas nama pengurus Masjid Baitur Rahman akan menyampaikan beberapa informasi antara lain laporan keuangan Masjid Baitur Rahman dan dana renovasi Masjid Baitur Rahman tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Januari tahun 2003. Untuk Masjid Baitur Rahman, saldo awal sebesar Rp5.125.086. Infak Jumat lalu Rp6.241.000. Jumlah uang kas menjadi Rp11.366.086. Pengeluaran untuk kegiatan peribadatan pengajian sebesar Rp3.200.000. Kebersihan Rp5.000. Untuk bantuan amal kematian Rp150. Untuk panti asuhan Siti Aisyah Rp1.000.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp5.140.000. Saldo akhir kas ada sebesar Rp6.226.086. Selanjutnya laporan keuangan renovasi Masjid Baitur Rahman tanggal 14 sampai tanggal 20 Januari sebagai berikut. Saldo awal sebesar Rp280.018.070. Penerimaan tunai atas nama Ibu Harpini Rp200.000, atas nama Ibu Asri Kupik Rp50.000. Pembelian buku ke dana operasi Rp217.109.500. Koreksi saldo bank Rp10.060.003. Penerimaan melalui BSI atas nama almarhum Haji Dailami Rp250.000, Rp250.000. Atas nama Bapak Haji Najib Asmani Rp500.000. Atas nama Bapak Muhammad Sodik Rp500.000. Atas nama Bapak Wahyu Arianto Rp500.000. Dan atas nama Selamat Wahyudi Rp300.000. Dan atas nama Ibu Yeni Kusmiati Rp200.000. Dan atas nama Bapak Muhammad Taswin Rp1.000.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp245.699.503. Uang kas bank menjadi Rp565.607.573. Pengeluaran untuk penjaga malam Rp1.500.000. Pembelian material listrik Rp2.440.000. Upah tukang Rp20.120.000. Pemindahan buku dari ke rekening operasi sebesar Rp200 juta. Pembelian marmer sebesar Rp193.444.000. Transport marmer ke Palembang Rp9.032.500. Dan pembelian pintu kaca template 20 unit Rp59.513.000. Pembelian pasir kasar Rp500.000. Pengeluaran Rp486.549.500. Saldo akhir kas ada sebesar Rp79.138.073. Di samping itu kita juga menerima bantuan bentuk material atas nama Ibu Nyayu Ning Fitriansa binti Ki Agus Ujang sebanyak 1 truk batu split.
Selanjutnya baru kami terima pagi ini atas nama Ibu Wiwi Suswanti Rp200.000, Kiki Kirana Rp1.120.000, Emelin Tajudin Rp100.000, Munira Rp100.000, Satriansa Badolahi Rp100.000, Agung Laksana Rp100.000, PT Maharewa Jakarta Rp70 juta, Badwi Mataram Amin Rp250.000, Rahmat Kar Rp15 juta, Haryadi Jakarta Rp50 juta, Abdi Joni Rp16 juta, Indra Susanti Rp10 juta, dan Harpen Suryati Rp100.000, Bapak Subli Rp200.000, dan Umi Khotimah Rp2 juta. Dan pada siang ini juga kami terima dari Bapak Aim Najib Asmani Rp500.000, dan dari Wahyu Arianto Rp500.000, dan dari Bapak Faisal Asif untuk almarhum Haji Ahmad Zainal Abidin Ahmad sebesar Rp500.000. Demikianlah laporan keuangan Masjid Baitur Rahman dan renovasi Masjid Rahman. Terima kasih atas impak dan sedekahnya. Semoga Bapak-bapak yang telah berimpak dimurahkan rezekinya, di lapangan segala usaha, dimudahkan segala usahanya, serta di lapangan kuburnya bagi yang telah wafat, dan bagi yang sakit segera disembuhkan. Untuk yang wafat dapat ditempatkan di sisi Allah SWT tempat yang layak. Untuk itu marilah kita membacakan umul kitab untuk mendoakan bapak-bapak yang berimpak dan bersedekah untuk Masjid Baitur Rahman. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebentar lagi ibadah salat Jumat kita akan dimulai. Adapun yang bertindak selaku khatib dan imam salat Jumat pada siang ini adalah Bapak Ustadz Ahmad Syafiri SPD. Alhamdulillah beliau telah tengah kita. Terima kasih atas kesediaannya. Marilah kita merapatkan demi saf yang masih kosong yang tengah-tengah masjid kita ini. Demikianlah wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduh wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Masyarul hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat mengingatkan khususnya kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin yang kusayangi, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa menjaga, merawat dan juga meningkatkan daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan juga ketaatan ataupun ketundukan ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah hadirin, takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dua hal yang menjadi perkara kunci yang bisa mengantarkan kita semua meraih kebahagiaan. Ramai banyak manusia kaum muslimin yang terkecoh, tertipu daya. Sebahagian ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta, sehingga mereka menyimpulkan semakin banyak harta maka semakin dekat mereka dengan kebahagiaan. Sebahagian yang lainnya ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu letaknya pada tingginya pangkat dan jabatan, sehingga dia berupaya bagaimana agar ia bisa mendapatkan jabatan tertinggi dalam kehidupannya, karena ia meyakini dengan itu ia akan bahagia. Padahal ketahuilah hadirin, kebahagiaan itu letaknya pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang melekat pada pribadi seseorang, ataupun bahkan mungkin kedua-duanya ia miliki, ia memiliki harta yang berlimpah ruah, pangkat dan jabatan yang juga tinggi, tetapi jika tiada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah semuanya akan menjadi sia-sia. Jangankan kebahagiaan, terkadang sekadar mencari ketenangan hidup sulit untuk ia peroleh. Maka jangan kita heran kalau ada orang yang hartanya banyak, pangkat, jabatan, status sosialnya tinggi, tetapi memilih hidup berakhir dengan bunuh diri. Semata-mata penyebabnya karena tiadanya nilai iman dan takwa di dalam diri mereka. Sebaliknya, kalaulah ada seseorang yang hidup sederhana atau bahkan mungkin serba kekurangan, tapi jika ia berhasil mewarnai hari-harinya, mewarnai kehidupannya dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu jauh lebih baik baginya dan lebih mendekatkannya pada ketenangan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Allah akan berikan secara sempurna sebagai balasan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah.
pada suatu waktu pernahlah baginda Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang mendatangi adalah makhluk yang mulia, yang didatangi juga makhluk yang paling mulia. Tentulah perbincangan di antara mereka adalah perbincangan yang mulia. Apa yang diutarakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad kala itu? Jibril mewasiatkan, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu bihi. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Yang artinya, wahai Muhammad, hiduplah sesuka engkau, hiduplah sekehendak engkau, lakukan apa saja yang ingin engkau kerjakan, ingin engkau lakukan. Tetapi ingat, pada masanya akan datang ajal kepadamu, dan dia akan menghentikan semua daripada perbuatan bebas yang engkau telah kerjakan. Wahai Muhammad, cintailah apa saja yang ingin engkau cintai di atas muka bumi ini. Mungkin mencintai harta, mencintai kekasih dan lain sebagainya. Tetapi ingat, pada waktunya pasti akan berpisah dengan yang dicintai. Wahai Muhammad, beramallah, berbuatlah sekehendak engkau. Tetapi ingat-ingat, setiap perbuatan, setiap pilihan akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin rahimakumullah. Nampaknya kehidupan kita di dunia ini memang banyak diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bebas memilih mau mendekat kepada Allah atau menjauh daripadanya. Kita bebas memilih untuk taat kepadanya atau melanggar perintahnya. Kita boleh memilih untuk menumpuk-numpuk harta, menjadi budak harta, atau menjadikan harta sebagai alat mencari keridhoannya. Bahkan kita boleh memilih untuk hidup tanpa hati nurani, tanpa rasa malu, atau kita memilih hidup dengan tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan banyak kebebasan, tetapi yang perlu diingat daripada perkataan Jibril ini, ternyata kebebasan itu tidaklah mutlak, tidaklah selama-lamanya ada dalam genggaman kita. Akan datang ajal ke tengah-tengah kita yang menghentikan segala sesuatunya dan mengakhiri daripada panggung kehidupan kita. Kita boleh pun mencintai apa saja yang ingin kita cintai di atas muka bumi ini, tetapi semua yang kita cintai pasti akan berpisah dengan diri kita. Kalau itu berupa harta, boleh jadi harta itu akan berpindah tangan daripada kita, ataupun hilang, ataupun lenyap daripada kekuasaan kita. Kalau kita mencintai daripada pangkat dan jabatan, ada masanya kita akan mengakhiri pangkat dan jabatan tersebut, ada masa pensiunnya. Kalau kita mencintai kekasih, ada masanya kita akan berpisah dengan ajal yang datang menjemput. Dan setiap amal perbuatan yang kita kerjakan, setiap pilihan yang kita ambil dalam kehidupan ini, ternyata akhirnya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya ujung dari segala ujung keadaan manusia ini hanyalah menantikan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pengadilan Allah ini berbeda dengan pengadilan di dunia. Kalau pengadilan di dunia kadang bisa disiasati, kadang bisa direkayasa, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, tersangka bisa menjadi korban, korban bisa menjadi tersangka. Begitulah pengadilan di dunia. Tetapi tidak dengan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan sangat detil dan tidak dapat direkayasa. Maka seseorang yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dalam kehidupan ini, dia akan melakukan dua hal saja dalam menjelang pengadilan Allah. Yang pertama, dia akan mengurangi beban dan memperbanyak bekal. Dia akan mengurangi beban dan memperbanyak bekal. Sesungguhnya setiap
perbuatan maksiat, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan hakikatnya hanya akan membebani kita kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amal soleh sekecil apapun itu, itulah bekal yang bisa kita bawa menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, seseorang yang diberi Allah hidayah, dia akan mengurangi para penggugatnya dan memperbanyak para pembelanya. Siapa para penggugatnya nanti di pengadilan Allah? Orang-orang yang pernah ia zolimi, orang-orang yang pernah aniaya, orang-orang yang pernah ia ambil haknya, orang-orang yang pernah ia sakiti badan ataupun perasaannya. Hakikatnya ketika kita melakukan perbuatan zolim kepada orang lain, kita hanyalah menambah panjangnya barisan orang-orang yang nanti akan menggugat kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, setiap perbuatan baik, setiap bantuan, setiap pertolongan, setiap sedekah yang kita berikan kepada sesama, baik itu orang lain maupun sanak kerabat famili terdekat kita, sesungguhnya hakikatnya kita akan menambah panjangnya barisan orang-orang yang nanti akan membela kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayahnya sehingga kita bisa mengakhiri kehidupan kita yang fana dan sementara di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma dafa'na wal muslimin minal bala' wal waba', Allahumma dafa'na wal muslimin minal bala' wal waba', Allahumma dafa'na wal muslimin minal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal zalazil wal mihana ma zahara minha wa batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadzal dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la da'inan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa syartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله على محمد السماوات والأرض وجل شريعها وجعلنا من عبادك الصالحين فأتدلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة رحمكم الله. صلي فرض الجمعة إماما لله تعالى. الله أكبر. Ini wajah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Maafini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ilallah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahumma a'udzubillahi alhamdulillah wa astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi Allah. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi Allah. Ya Latif ya Wafi Allah ya Karim anta Allah yahu la ilaha illallah la ilaha illallah mawjud la ilaha illallah
نعبد لا إله إلا الله لا إله إلا الله maksud la ilaha illallah la ilaha illallah azim la ilaha illallah daim la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نوصل إن شاء الله تعالى برحمة الكرام من الآمين من الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي كافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجازك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك والحمد لله ترضى لك الحمد رضا لك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا قهار جبار يا ستار يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه